Uthini ke awuthiyami uyayibona benzani? Ayuphela bafana. Wena ngakulalela phaka buka le nje yambamba futhi. Bayeke awuthiyami. Bayeke uthini wena namhlanje ungasho ukuthi yashola 99 eksizile ukuthi ulithole iqiniso. Nomphakathi wazwabona. Yeah. Wena ngizokuthola wena. So awuthiyami uzwise something mhlambe khona abantu ababukayo lapha ukuthi wenzani ngale gatari. Ngiyahereza ngale gatari ngizama imali ukuthi sidle endlini nalomfazi kanti uyajola. Yeah. Ujola lo long distance. Wakubi lo mfene le. Uthina ushaye lapha ingoma ewani inguzwe lapha. Ngangikhona mfowethu ngangikhona sengixasukile. Yeah. Sengiqanukile ngiqaswe nalivamba nanti. Eish. Bafethu asivali show. It's your boy Smaz bafethu niyambona. Ume out usaphetheke kabi kada usabheke ulong distance athatha umfazi wakhe. Awuthiyami ungasho ukuthi yashola 99 namhlanje kusizile ukuthi ulithole iqiniso. Awu.